Ruto umuthi ni akiruguritie weru kiganda gya IRIA gya KCC kuria mwena wa Kiganjo guku ni kaunti ya NYERI. Ruto akiariria kana kuria akumagaritio ni atongoria matiganite na akiariria muingi mwena uyu na makiria arimi ni akiranire gwikorwo akigacirithia urimi uyu na makiria na njira ya gwetha thoko rundumwe na kuithia garama ya urimi uyu wa IRIA. Ni riboti tukihariririo ni mwandiki witu ti Chege wa Wanjoi. Ni icera ria thiku ya kana ria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto gicigo-ini kia Mount Kenya na muthenya wa umuthi akiruguria kiganda kia IRIA gia KCC mwena wa Kiganjo kaunti-ini ya NYERI. Akiariria arimi a IRIA mwena ucio wa Kiganjo, Ruto nieranire mitaratara mikinyaniru ya kugacirithia urimi wa IRIA guku bururi-ini, makiria akiuga ati ciringi bilioni 3 Tale, Eldoret, Jes Kero mwena wa Narok niguo guteithiriria arimi a mwena ucio. Mimi nataka niutangazie I'm happy the chair of the budget committee is sitting here. Shillings in the modernization of our KCC. Kale, tunataka kubadilisha Eldoret iwe instant milk. Tunataka kuweka facility ya processing kwa sababu kila mpango nia yetu ni at least tufikie tunazalisha kukusanya maziwa, kuprocess ama